me whole time bebrebe no e wo media no so say me support my husband and then nkrofo bi empekra so mbehu wo me ho ebusuafo Becky enie so what ya say and asida kese nkoma my husband Adwenepahene wa wo hwe oba me gina ha ya oba kama ya me gina ha ya Mr. Adwenepahene na yere enemy what ya say and na me pese me fa kwan ewe so eda me husband Adwenepahene ase unim de enti ambeda na se mo hwe de wa wasi ahwe me yie hwe oba ma wo 5 me look very very beautiful so what ya say nti me de sa ase that way man ne pa so wa ya ade wo hwe social media no so a the one crofo bebre start ye sorry ti ya say ya ware begu a anye den engu dia na ese me kunu osase da pa ese me de aseda ye de emma na nkasa eti he mo a mudi me husband atem no mudi na tem no mo nkoso no no wonti mo case o ye so ye nti mo case so what ya say ye nti mo case kra itubu de mungu so na mo ni atem he's so responsible man we Adwenepahene no so nipa me hu bi wo wi ase da so what ya say oh you very 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 responsible man so what ya say wa hwe me yi ankasa me meti krom hanom no me nya adwuma but me live good me live 100% better than nkrofo omo ye adwuma wo krom hanom me hwe nkwa e ofie so what ya say we beka say na we ayi we house frau ne sa niam no whatever ba me no me ti fie na me hwe enkra mpo no bo so me die me kunu e de ma me no e bia be chen wa wo ye de wo kɔ adwuma de bia so what ya say eti mesra mo aya mo na me husband asema me what mo na se pa ma me na hwe hey my husband so di odi ade o skin no is the skin is skinning so what ya say oba de okuta sa hey why ya dear Mr. Adwenepahene na me shra what onto nkwanem oma more money more money pacha mo amudi atem no we the man jayo mu jaya be higher papa because the more na mo yes ade and mudi atem no na nyankopon so ye de shira no na oye de o de hwe me kama so what ya say oba kama a me gina hoyi na ye nyankrofo bi na ba na you are this and you are this you are that hey who me crowd to be me o unti bi hwere so what ya say sa oba so de o wo no fo a hey o ma na mo no fo no ya me hwira mo wa hwira mo papa wa hwira mo ti no oba be say a oba na do yonko ba no fo di na masa madam you don't have so wo bi anka wo be ye de che de me ye no what say what ya say me whole time bebrebe no e wo media no so say me support my husband and then nkrofo bi empekra so mbehu wo me ho but me support my husband and ne ochna the next day anytime I will support my husband because limiti enye eman nyina na enya ne sa wo Europe how very very less wahanom se wuti fie wukunu se wo husband sit na fie na me show hwe me mama me hey sister pacho o unya yanka wo so wo but enam se wo husband no o push wo se kwa adwuma na pa ewie numre ni ti na se me ho yi na ye washi e na wo de be ka chem se me miti fie me nya adwuma but me nya adwuma no me live very good what you say me live very good dear me di na me di so what you say ni na ya me husband Adwenepahene what you say nti no so what you say check me me ho of papa so unya hu mi a unya hu mi face to face a pacho madam entina honom enkeka wonsem what you say sa nti Mrs. Adwenepahene pacho me nie so what you say me nie me ho ofe yin na ya me husband ono na aye hey efiefo nyina timi sori gu ba se waware engu hey serious o di o ekoya akoya akore efie mu efiefo nso no
Nyame adom ti we still there. So what you see? Me husband there. Ye nyenja you. It's in pacho. Mo trying say. Mo trying say you be no. Hey, hey, hey. And you say, more there, more time, more long way to go. More a very, very, very long way to go. So what you say? You know, Miss Ramon, tap send na. When you use promo code Adwenepahene. Na mpacho. Oba bi a wote Europe bia, oba bi a wo husband. Eya ade a wope bia ma wo no mpacho support no ate. Support no pa because eno na ye nkrofo bi eya no nti no hunu kunu tia support no matter what enyine ma ate me da say tap send use promo code Adwenepahene Destiny Roofing and Steel Trusses the Jata cement mpacho monto me ba Jata ne nana cement ni bi emma no ate Jata cement anas boy ebe ye POPs ama. Hey, peace out.